The Federation of Khasi Jaintia and Garo people hennek singining kong kalapen bana bakan pelong daga rally patba haka arpoi terek risau namar ka jing sokia halor ka jing nang kiu ka jing bam yo kam yo jam jong ki samla ka jilla Meghalaya. U President ka FKJGP ba dandi si kong sit ula pentip shakinong tho kubor bakani karali kan sedang namot pran bat kan kut Hamadan Malki. Uni unong yalam ka FKJGP ulaong bakaseng hakajingwat banya kalalap bakidon kumba silak nrupo hajar ngut kisamla ki ba klem kam klem jam hapo ka jilla barok kowe kaseng kasngau kia habaro kini kisnem ki baladem kisamla ki blawan ya kendu ya ki banya thu ikijing baki ya kendu bat kani baro hi kadau na ka jinghen sting joko sarkar jilla ban pendap ni thung brio hakikam ki balat hapo kitnat baper play fi barok ki parlok lak pathai media ki electronics ki penting media barok platform kanang ban ni dalam kap tarsingi yang bangi nak lek seng dan keke bang pelan jaga kubur no kaban kong kalau ban nak lek seng hadir ke jingyak denti baslam bidon sibul kijing ujuang kun sama khamtam itu ada kijing puli hofer bat kani ke serbi ke bani layak kalau nak macam senan ni de sibun lawan banyak kendu ini seng bat penpa ke jingye ke jongki apa deh bat kalian kakam gajam dan kalian keseng lagi bagi ban kalian kesoka kamunan kata jing sini ya nam tang ni kun samla badet kijing puli jongki apa deh bat kalian aikam ajam dan kalian keseng him sulak ban syong kiti memang ba ngilak bisar ba kani ke jengnya ke baki samla ke kendu hakani ka jala ka jongi kalong ngi ke sulong tang kata ka jingakran po assembly ban yatai ya ka ba nakaliang joka position kai kren ba nakaliang joka government pat ka spensai bagian kipus kibalan ba andai punta tater ba hadu menta omla ban bantung kam yaki kena jongi hai yaki kipus kibalan dan nakaliang joka seng ilara ba ngin pen long no ka jingyat ba lumpat ba kata ka aku teriku risau arjar apuar ya ka ba ngin lumlang itu kena samla baro tiba ya kendu ini jing de nata kadal ta sing pelaj ini ko buat mana kali keseng di long ya jingnya ba baju lumpat ba haka aku terik pada risau bat kawiru nakaliang jo keseng ba hadu mentamane ni ba ke jingbam simkha jong sarkar bunsin ki kena samla ke jongi idon ke jingru di kermen hakalawai ke joki bat khamtam bunsin ki kendu bat ki hak no haki kamsniu boper de ane kapor ni kalian ke paseng ki kwa ru ba sarkar ngi ba lingba tilak patai pobot ya ka ba kathung ni konsultan boper bat kapisar di krur kasih di konsultan tinggi kuat ban kentu ni kapoi sarkar bahkan pensai kai kata kejingi onong jong sarkar apa kathung ni konsultan nomor ngi ba kejintung ni konsultan kam idan kata kejingi arab namata kata ka roi kapan ni kejala kejingi di kalong tang macam pensat kai ya kapisar jong pai ba ini ki samla dengan jutip ki educated employed youth bukan dan hiru kajing ai pai ba kajing kali kebangin sedang nang ni nang po hot run bagi tenkot hang tai po madang maki je nang ka apil tu ya gitu week sama mam simyo nak kilat ki badai na malabun pelat kini ki bakdo abi de kom kapkam sam nak kalian kaseng ikan tu ini snok tilam bakani kan ke platform bah nak kalian ke FKHP in keren soka in pni buat daya next ni min lum dia borok na samla kilom yo kam yo jam desa kawiru habari bakal yang kini ki private sector ngi ba kini ki company ki wan sini ka jala ka jongi hot kata ka jing smu pakin wan ban invest pa jala ka jongi rebun sin ngi ba kalat aikam ajam ru pada jing dunong bakhra ba yaki kena samla ka jongi bun sin ngi kumsi seng balang ngi tungku nak kapor bat kini ki nong penyak kini company kai ka daw ba kalong ka kaja kamni ka di ba kalian ka sarkar kamdan kata ka polisi apa pakar ba kantek lakam
ya kini company go wan sini ke jala ka jongi ya kini ru ko kaman kawan kalian ka jongi in sapen snow ko sarkar but in saat di suggestion jongi itu Mantap. jadi bentar ru kalian jongi ka sai ko than bahwa ya kita ki kejimbun ya ki kun sama ke jongi pa na lasta penyakin bakakam sarkar kalau kami kalau kumba sipau nak sispa dan sim kolum henry mentah kai kepala da minyak keran sebenarnya kini kejeng juga kena samla ke jongi habadi kalian ke sengkam lajong ya kabang ni nak kalian juga sengi ding baga socio economic movement ngelaya berkedu ikon samla ke jongi berkini chaman kamtam kita kemudian ke bensim banyak kon banyak halor ki kejat ke jongki dan kalian ke jongi habadi bani beta yang senang ya kendu sarkar bangin kendu sarkar ba kanang penbun show itu skim mo nam ta pun kini kena kiba lanang lasta kiba ban sengkam lajong kombalong mentang i limba kini ki district commerce and industrial center malau snemi ki jukhat bangi i ba kawi district ko mno propose is pangot ki ju art ki scheme ke mengitip kom ka PMG ini klino PMGP bat komtar tatar je komtar yang rak sarkar kalau serius kemudian kanang increase susu ya number ban ai jing rak yang tikna nak ye komba kalau mentah prabowo nak sispa kalau increase nak siki aspa sanpau Pwede ba ini private ki private sector ni nakalian juga seng gila inong menggila pihak tapi yung dibentah menginwat itu la dikit ke jongi jadi mga kram mentah kalau mbak kayak gini tip pengiyong impet apa kini ki kamtam apa kini ki financial institute mo private banks ki benar ni nakapos kapori kadang gejeng ut jeng nam joki kena samla ka jongi bakadang ka exploitation hakiki ki financial institute and private bank bonsi ni ki post ke bari ki ba khamlong khamsam sejrong ki wara be ki beri wana ba dai ni ki post pat ki ba ki bari nak insurance ban let ya kandu wi beri bonsi ki nyat ki beri jongi ki kini borok ni dak song ban perkat ki ki la prenti ba ni la ban ajung mat sarkar maka sarkar kan la ban sna ya kita ki rules and regulation nam tai kini ki private financial institution bagi private company ki bawan sini bat kawi ka bangi kendu mentaru ka jingsiam ka jongi bangi ngilap leling ba kan ka kidang ki post ko kan ka Food Corporation of India ya ka ba kidang ki post ki ba ki kita ki grade 4 mo ki ba ki post ki kamdi ki post ba here te nakalian ka FCI ka khot bet ya kata ka recruitment ke jongki kalau all India ni iba ki brio napo kiwi ki jalar kiwan jadi ki post ke beret ba te kum gidi eru ngi lai kendu bagi nang penyak yang ba kawi kalau ba kamdan kata kan ka notification nak kalian ka government kembali apa state joki Mizoram ne apa kiwi ki North Eastern state jadi nak kalian ka sarkar kamdan kata ba kami ke notification ba kum gini jadi post ke beret mus bursin ni ki central office ke betul ni